je pozitivno. To je, nismo ga skutavali, da. Ali nismo baš našli, jedino smo ja i on imali nekakvu komunikaciju, tu smo se mogli porazumjeti, jer kad je on došao definitivno odlučio se vratiti u Osijek, onda je 5 godina živio kod mene i čuvao ovog mog malog sina, tada je bio 2 godine, 3, između posla, odlaska na posao i sve znao ga je čuvat, pa tako imamo jednu anegdotu koju smo tu ispričali, pa je Saša našao rješenje da njemu bude dobro i da on bude sam svoj. On se igrao u dućana s njim i davao mu mandarine i iste su iz džepa sve one, mislim da su pare bile od dinara parice. Onda je rekao, Denis, moraš kupiti svaku ovu krišku naranče, a Denis je pojeo krišku naranče i platio paricom, pa pojeo pa platio, pa pojeo pa platio. I sad, kad sad došla kući Saša spava. Denis gdje je? Denis spava ispod stola. Šta je? 22 pare Denis progutao, smo pratili to jer po crijevima kuda to ide, kako ide, tako je Saša čuvao Denisa. Mislim, gutajući novce ili tako, onda smo mi znali ovako gledati u sobici gdje je znam spavati po 3-4 dana, što naravno mi nismo razumjeli što on radi, ali on je spavao snom. I onda je on dobio od grada svoju garsonjeru, kešovanje.